Gitçe Карачайнын жаш төлүсүн өстүрүүдө, алага арюхали берүүдө да школлануу даражасында көп ишле баргаллай турадыла. Саатта республика биринчи эмда жаңыз медресе интернат Гитче Карачайдады. Аңа башчылык эткен Эркелана Мухаммадты. Медресенин маганасы району жаш төлүсүнүн үстүндө уллуду. Жаш адамдарды керти эмда түздүн эмне болгонуна, калай болгонуна үйрөтедиле мында. Аны тышында да арюхалиге, тау намазга, эркишиликке. Ишлеген устазларга кесибизден жашларла. 1 январдан медресе кырал учрежденияда болгонду. Медресе интернатта түз үйдөгүлөрдөн бүгүнкү күндө 50ден аслам адам жашап да окуп да турадыла. Очный халда. 15 адам да заочно окуйдула. Медресеге башчылык эткен Эркелана Мухаммадга бу окуу заведения кимдин күчү була иштеп турады? Сора биринчи борчу эмне бу медресени деп да сурабыз. Бул медресе ачылгалы бери 3 жыл болду. Толу 3 жылда болманды, 3 жылдык хисабы болду. Список була карап санаганбыз да 3 жылдын ичине былай жай айлада летний лагерь деп жыйып окутканыбыз, башка жерден эметкенибиз. Былай бу медресенин ичинен хайыр алган, бу медреседен чыккан билим. Былай абдез алырга үйрөткөн, намаз кылырга үйрөткөн, оразасын үйрөткөн. Бизни аз да көп да былай бир энди профессиональный окутканларыбыздын санамайын. Именно аз көп болсо да былай бир динни алжалларын үйрөткөн, абдезин, намазын, оразасын. Эмде кара таныткан 348 сабийин чыгардык. 348 саби, энди аллай бир адам хайыр алды. Азындан дол 300 сабийден артыгы башка меселе былай бир намазын кыла билели, абдезин ала билели, оразасын тута билели. Эмдан үсүнө Куранны карасын таныгандыла. Андан тышында алындан бери окуп байга байланып турган сабийлерибизде 50ден артыкты. 60га жуук сабийибиз барды. Була ниятка жарайдыла. Бу медресени нече кураган эки алындан да. Бир кавым жерде бир кавым адам дин алып, былай динни тутуп, димле барама, намазым этем, оразамы тутама деп тебирегеллейне. О заманда ким аңа биринчи дин үйрөтсө, ол үйрөткөн динни тутуп тебирейди. Сөз үчүн адам болады кестеги динни түзүн билмегенлейне, башкага үйрөтсө кеси калай терс динни билесе, башкага да терс динни үйрөтөт да коет. Соранын үсү биле көп түрлүү неме чыгып калат. Бу аңлашмаган затлар бардандан чыгалла. Соралай болмаз үчүн дин управленияда бизне тамадабыз бердилени Исмаил Хажыда былайын карап контролировать этип кесибизди өсүн өрөсүрелип полностью управлениядан адамла карап турсак, сора былайдан терс билим чыгарга амалы жокту. Аны үчүн деп сора былай түз билимни үйрөтө барсак, намазы терге үйрөнгөн адам түзүн үйрөнсө, ораза туторго, Куран окурга, динни үйрөнеме деген адам түзүнө үйрөнсө, тамласында төрлүү кайгылар чыгарып түлдүлө. Динибиз бир, тилибиз бир, Аллах бир. Ол Аллах айтканны, пайгамбар айтканны түзүнө айтып аңлатып барсак, инша Аллах айтса, неда түзүнө барлыкты. Медреседе иштеген устазлар да жаш төлү бу дин школунун үсү була дин билим алгандан sonra да халилери түзөлөдү. Аны булада калмай түз школ программаларында арюхалда бардырадыла, дейди медреседе устаз. Аллахка шүкүр максаттама бу медресе ачылганды. Түз гылым үйрөтирге амал табылганды. Көп адам максатта бу динни бек катыштырганлар үчүн алай болуп калат, булай болуп калады, терсейип кетет деп корккандан мешгитке эргезлемейле окутурга, мешгитке жүрүн сүймейдиле, мешгитке барса жазылган этеди, алай болот, булай болот деп. Алая бу медреседе
официальный медресе еттік, Аллаха шүкір, лицензиябыз бар, баш бар. Түз дінге үйретебіз деп, мавлайда бегіп, ол затыны қырал қағытпада бегіткенбіз, Аллаха шүкір. Сора енді миллеті біз қорқмай балаларын бері оқырға, ашырға амал барды. Сора сәбилерігізні бошнаққа заман өттіріп, орамлағын сақлап, Аллахла сақланайық. Сәби школға барып, келіп, аннан sonra çıktı, кетті, сүйгенін чайланды, кече қайтты, қачан үссе келді, алы етіп тұрса, ол баланы арты игібла бошаллық түлді. Адам кесіні бір хайырлы затпла, бір керті затпла, кесіні заманын keçindirmese adam, şeytan ol adamını zamanın tersine aşırtadı. Sonra şkolga da barıb oqub, ondan sonra qaytıp mablayda namaz eterge de ürenip, oraza tutarga da ürenip, qaydam ol kesine kerek zatını etse, Allah-u Teala'nın alında atası da, anası da, kesi de Allah'ın razılığını tabarla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Rayonlu bolumu artçılada alğa köp atlamla etkendi. Alaya jaşawla birge rayonda alğa bargallay, etillikte qarallık da çıkıp kelip turadı. Etilgen aşkı işte köp, etillik de köp, har tübegen işini arttaga salmayın, anı bacarga küreşediler. Bizge körüngençe bolmayın, bir künnü içine bolğanını da bacarıp koygan sözsüz de tınçtüldü. Alaya bir kezek zaman kerek bolsa da başlangan iş jartı jolda kalmaydı. Gitçe Karaçay rayonu administrasiyasına alğanlı başçıları da har biri de birer aşkı işle este kalgandılar. Ala barız da kuru este kalganda kalmayın, közde de turuca alanın suratları vlastent da kuralganda administrasiyada. Ondan sonra da Gitçe Karaçay'ın köçkünçülükten sonra cangıruğuna ulu uluş koşkan, tarihte kalgallanı da administrasiyanın mekamını canında turgan stendini da cangırtırık biz deydi. Rayonlu tarihin usta bilgen Gitçe Karaçay 20. ömürde degen kitabını avtarı Xubilana Ali. Gitçe Karaçay'ın tarihinde қалған адамлана үшінден айтырық болубуз. Оны оға бірі секретарь, первый секретарь райком партии болып ішлеген, председатель райисполкома болып ішлеген. Енді бұл саатта былай жүрген, сөйлешкен сағатыбызда ма ол адам алай етті, бір зат айтты деп. Менің алғанға көре, har biri оңға адамла болғалла ол ішлегелі. Ма, допустим, мен де Узденов Борис Жамашевичтен башлайық. Оңға адам Мындыл көчкүнчүлүктө биринчи болуп, тамада болуп районга келгенде бу көчкөнүнө бери Казакстандан кайтып келген адамдар болду. Болушлук этип, кайдам совхозларны кураган жаңылтындан аңа алайтырга болуп. Андан sonra да бизден кеткенден sonra да неме Карачаевск шахарда да Карачаевский районунда биринчи секретарь болгон эди. Халит Бурлакланы Халиттин үстүнөн айтсак, аны атын айтсала, Халиттин заманында işlengendi zavod деп айталла, микрокомпонент. Енді burada o zamanға көре, bu tavellede birinci elektronlu современный производство деп аны айталла. Андан sonra Navruz'unu sağın sala, Kubalan'la Navruz'a da türlü айталла. Но Navruzça işletebilgen el mülkte. Anıç adam bulmagan bol taplı. O zaman ben как раз o zaman da şkolda da işleyeyim. Kesim nemede kultura köçkünçünderi. Mağı çalgan erişip birbirleriyle jıyılla çıkıp konkursla etilip kasar edip ana atıyorlar. Sonra Navruzlu zamanında bu bizning geroylarımızda.
социалистического труда Зухраға берілді, Хавада бар еді, аңады орден Лениналар алып, аны ол келедесі бізге. Кипкелен Русланның үсіннен бірді есінде Гитче Қарачайның жаш адам болғалығына келген саатында аны да бұл миллет қиын замалда третий пленум обкома партии зат деп Қарачайны сөккен сату етелер бердегенге ол келгені бұла ол жұмышланы да жараштырып қойды. Sonra естерінде Гитче Қарачайны сорсаң, Русланның құрман айшының заманда ішленген стадион деп айталға. Стадионны ішлетті. Біздің районға İşte o selski хозяйство bizde işlegen. Ulluq küç krayda, qaydam Россияда, Советский Союзда переходящий красный знамяда bu kızıl bayraklarını zat alған zamanları болады da, a bu sotsialny infrastrukturadajuk etilmeydi dep turuydu. Sonra anı bulam o stadiondan sonra bu tükelli açıldılar, жаңы tükelleşlenip anı esinde oldu. Nemeni barisini, Göçelanı barisini zaman sanasan, ondan sonra ol болады. Райисполкому saatinde de o stadionda anı küçü var edi, ol qarab ettirgen edi. Ну, sonra başka Osman, Botaşlan Osman, болған saatında Osman bizge Sxavat'tan keldi, ol Sxavat'ta etken. Ent kuru o zamanlığa köre tau ellege, kişi balıqqa gaz tarttırgan degenin burada uldu nemesi var edi. Küçü, mında da bu как раз перестройкада başlandı, kıyın zamanla da oldu, anda aytavla demesi. Ну, andan sonra tüzü bulay, tamadala болған қайдам қайтланы Хасан болды, кес архитектор еді, аз ішлегел, Келайпалланы, Нұрмагомед болды, Байрамқланы Хасан, Чөчатын жашы Хасанов, Исхақ, Ondan sonra qaydam Qocaklani Rashid, Dudalani Leon, Bolurlani Hasan, Özdel'le Umar Çötçalani neme bu saatte da bizni tamadabız rayonlu glavası Bayramqlan Ramazan. Har biri az köp işlese de жылдарына көре bir zat koyulan degi zat. Ramazanın üstünden de aytkan bolula, kesinde çötü bolu, tanda da eştirik bolu, aytılgan zatına. Sonra ma ol жұмышланы biz bu saatte ol tamadanı, rayonlu tamadaları ol kıyının salgan adamlaga ent qalay köy yani jaş törlü ösüp kelgenge dep bir stand etken biz. Etip mapsatda aşarık bolubuz. Bulay kartların zatlarında salıb administrasiyanın içinde kim işleyendi, жаш төлі өсіп келген адамға білілшеді. Екінші, bir anda Barış Жамашевтің zamanında o köçkünçülük beri qaytқан zamanında, Қарачай millet beri qaytқан zamanında ulluş etilgendi. Sonra kesi de adamlarının, onlu adamlarını, bizde belgili adamlarını tögereğine ceyip, sözcü Barış Жамашев. Alanı da Malayda administrasiyanın alında, они возрождали район деп Аллай bir belgi neme biz o bulay tarihinde de rayonunu постоянно turruq salınıp turruq zat olur. Alayga da alanı sala turab. Biz alayda da kıyını kirgen образованияны kim kurab başlagan birinci tamadala 57-58 жылda ol 10 жылны 57 жылдан 60-71 deri жылlara ama ol 20 жылла түгел болмайды, bir 15-16 жылдың içinde kıyın salgan adamlarının kartları salınıp turады alayda. Екінші, кесігіз бұлайда біле болу, Судом Кутуран аллы бұла парковый уран бұла, аллея известных людей Малого Карачая деп, аллы сұратлары салынып тұрған барды. Енді ол жұмыш түзі бір кесек белгілі адамлары бізді, районның белгілі адамлары. Герой соцтруда да бар, орден Ленин алған о заманына көре. Köptülep saatda alayda bir 2-20 çaklı bir adamны suratı belgili sportsmenle, jurnalistle, pisatelle, poetle alan kartları var. Noangent'te qarapla aryu nemede, aryu kartları salındıça köbrek turuşa dep, ol da bir murat neme biz постоянно saatda men deputatlara hazırlay turama. Dağı da var, dalayga tağılmay kalgan adam. Bilmeyme bula onu etip
депутатларыбыз жылмы тағылады, жылда бір кері ауыстырған метебіз. Көл қалмасша жуық тең қайдан бұсатты малайды алып қойдығыз, алай болды деп сөз болмасша, Аллай оны етіп тұрабыз да, бұсатты мақалатланы қазырлап, депутатлар кесілері аны утвердить етіп, бұл жай неме бізге 3 майға анда ашар мұратыбыз барды, жаңғыртып. Ketken 2013 жылын ызından қарай администрацияны башчысы Байрамыкулы Рамазан этилген ишлеге кубанады, алая жумушубуз энтта көптү дейди. Район депутатлары, барбыз бирге совет старейшин, совет ветеранов, барысы бирге келип, bir şey zatчыкны, bir şey çöp алып келселе да, уну улашкан заманда чыккан этеле ул былай этсек деп, уну бүтүлген. Bir жаңыз адам уну эте алмаган, кесини yüreğisinde de күчтөн этет адам заты сөч районга немеге уну өткөн. Ала барысы да бирге жыл сала о заманда түз уну чыккан этет. Былай терсинен тутуп, былай терге керекти. Былай болмаса болуп деп тебресең, ол сенин да кайры жок. Районда ол адамны неметирикти башкалаганы болмайды, Аллай уну. Биринчи сабы сулама бу депутатларга барсына неметирик издейме. Кайдан элдин депутаты elini körüp durat. Elini tamadası elini körüp durat. Elinde en köp problemaсын ne zat eterge kerek bolğan ol bilet. Jar suunda, igisinde, amanında kaydan bolğan zatın alında turgan adam ol kelip aytkan zamanda. Sonra ol aytıp kelgen nemeni, jumuşnu men kesimden aytmayman. El tamadala keldile de blayttılar. Elin deputatları blayttılar. Rayonlu deputatları blayttılar. Parlamentin deputatından çıktı da sözcü zvanit etti da бұлай вопросуға қарай тұрабыз, қалай етейік, сен қалай дейсің, мен де қалай деймін, сен бұлай ал өпші оны болады да. Жамағатқа барысына да районға, республикаға не зат айтақса бүйін күнде сөзші. Саулыға селдік тіретіне. Башқа немеде Украинада бола тұрған қиықларын көретін, мал қиықларын Алла сақласын. Тынышлық, рахатлық районға да, республикаға да. Rayallama arasında har kuru da baş bola kelgen Giçe Karaçayыбыз жашынасын. Жарсусuz, жарыллыксыз көзүлө болмайдыла. Болсала да тер көгүнө оңлу башчыларыбызны, оңлу куллукчуларны түз оноулары була, керте иштери була ол көзүлө ашкы жашауга ауышына барыла деп ышанабыз бизда.